A temporada levantara moita expectación. Estaba marcado polos incidentes da primeira volta en San Lázaro e polo desexo de vinganza deportiva dos compostelanistas. Pero finalmente houbo menos tensión da esperada, a pesar de que a semana fora tensa na Coruña e que este partido cobraba tintes dramáticos. Finalmente os protagonistas fixeron todo o esforzo nos primeiros 45 minutos e aburriron na segunda metade. No primeiro tempo o Deportivo dominou e creaba innumerables ocasións que desbaratou un Iru espléndido. A aproximación inicial, un esbozo de calidade con esta deixada de Bebeto a Fran. O remate do capitán deportivista atopa a excepcional resposta do porteiro vasco. Bebeto, a pesar dos comentarios sobre a súa viaxe a Brasil, non semella estar canso e traballa de forma intensa nas últimas jornadas. Posteriormente, Nando, moi libre, nas súas internadas colocou este pase a Julio Salinas. De novo, Iru ofrecía unha lucidez exemplar, coa que trataba de animar os seus compañeros a deter a ofensiva local. O saque de esquina sobre a portería compostelanista tivo Abellido en labouras de gardameta, salvando o remate baixo paus. O hispano-brasileiro Donato, co lanzamento desta falta, estivo a piques de noquear o rival desde o principio. Tocornal quedou un tanto conmocionado, pero puido continuar no partido. O Compostela trataba de sair das cordas e aproximarse ao centro do rectángulo. A primeira chegada ao outro lado da loita foi este lanzamento de falta de Nusa Ogen. A falta que lanzou petou na barreira e por pouco sorprende a Liaño. A balón parado chegaban moitas ocasións de perigo. Bebeto quiso forzar a máquina e ser decisivo como na primeira volta en San Lázaro. O lanzamento de falta brasileiro rozou o longueiro da portería de Iru. Fabiano no seu regreso á aliñación trataba de organizar, pero non atopaba acompañamento en ataque. A falta que sacou Nando sobre a área tivo o toque de Salinas e José Luis Rivera case marca coas complicacións da entrada de Pasí. Foi un avance do que sería o único tanto do partido aos 23 minutos. Donato sacou a falta e o reseite de Christensen chegou a Fran. Este buscou a Salinas e o dianteiro vasco anotaba o gol. Sétimo na súa conta persoal no que levamos de liga. A posición de Julio Salinas e Bebeto foi discutida pola Sociedade Deportiva Compostela. O tanto de Salinas que lle daría finalmente a victoria ao Xeo Deportivo. A punta de velocidade era que non atopaba Fabiano. Outra vez no dinamarqués Christensen. A polémica quedaría de novo aberta a media hora de encontro con esta caída de Tocornal na área deportivista. O agarrón de Rivera parece claro sobre o xogador da Sociedade Deportiva Compostela. Sen embargo, Martín Navarrete, moi preto da acción, non sinalou nada. Agora é Bebeto quen lanza por riba da portería de Iru, aplaudindo e dando ok para o resto de compañeiros. O cabezazo de Salinas e Iru sempre ben colocado. Nando serviu de novo a Fran, o control perfecto do capitán deportivista, pero de novo, unha vez máis, o gardameta do Compostela. Houbo algunha que outra entrada forte no medio campo. Esta supuso unha forte brecha para o xogador do Compostela Pasí na acción con Manjarín. O Compostela ofreceu unha inocente imaxe ofensiva, como demostra este cabezazo frouxo de Christensen ás mans de Paco Liaño. Esta falta de Agustín Abadía a Fran supuso o cartón amarelo para o xogador do Compostela, que se perderá o próximo derbi en San Lázaro o próximo domingo diante do Celta. Na segunda metade, a entrada de Paco Llorente por Pasí e de Paniagua por Ogen, co que Fernando Santos trataba de dar outro aire ao seu equipo. O Deportivo buscaba un golpe de efecto, como este lanzamento de Donato, que case entra na portería rival. Ben tapadas as bandas, a arma do Deportivo eran estes lanzamentos desde el 11, tratando de sorprender a Iru. Fabiano metería o medo no corpo os deportivistas que estaban en Riazor con este lanzamento de falta en execución técnica perfecta, na que tomara boa nota do que antes fixera Donato na portería contraria. Nun dobre erro da zaga santiaguesa, será Iru quen salve in extremis ante un atento Salinas.
toque de Donato, buscando as costas da defensa, e como Iro ten que salvar o remate do dianteiro vasco. A entrada de Xosé Ramón no campo por Manjarín foi moi aplaudida polo público. Lamentablemente sería desgraciada porque estaría tan só 4 minutos no partido. Por excitación, con Tocornal. A xogada supuso 7 puntos de soltura para o xogador deportivista. Tería que ser sustituído posteriormente por Alfredo. Antes, este remate desviado de Bebeto, que non atopaba hoxe a súa fortuna. A entrada de Alfredo tratando de controlar ese medio campo, no que o Deportivo non quería perder ningún punto deste partido. De novo un lanzamento duro de Donato, non atalla Iru e tampouco o Reseite chega a cabecealo con precisión Bebeto. A resposta habitual na intervención de Iru, como Bebeto con toda a portería para sí, envía o balón fora. Iru foi a solución dun Compostela que hoxe estivo mal en ataque, pero moi ben colocado en defensa. De novo, o protagonista do partido, Iru, con esa parada o lanzamento da falta de Bebeto. Iru hoxe estivo en todo momento espectacular e mereceu as mellores calificacións por un completísimo encontro. Bebeto e os seus compañeiros atoparon hoxe a persoa do gardameta do Compostela. Paniagua, na única ocasión na que chegou ata a portería rival, disparou frouxo e atopou a Leaño ben colocado. A última xogada do partido cun Arsenio que xa esperaba ao final do encontro. Nun novo disparo ao balón parado. Esta vez quen ensaya é Fran, pero o seu lanzamento da falta moi desviado da portería compostelanista. Para o Compostela, o quinto derbi galego desta campaña co Celta será un encontro entre vellos coñecidos, no que se verán obrigados a esquecer a amistade por mor dunha situación que comeza a acelerar corazóns. O Deportivo buscará a próxima semana en Zaragoza non perder o tren, o metro ou o medio de locomoción que sexa para seguir na viaxe de cabeza. Ha habido una jugada conmigo de Tocornal que yo le he agarrado, pero esa es la típica jugada, no sé si era una falta arriba, en la que más o menos los dos nos vamos agarrando y bueno, él se cae al suelo porque le agarro yo, pero bueno, vamos agarrándonos mutuamente. Yo creo que jugadas así pues hay miles en el área. Sí, creo que el penalti ha sido claro, ¿no? Además el árbitro estaba ahí a 1 metro mío y supongo que no lo habrá visto, ¿no? Porque si lo hubiera visto se supone que lo tenía que quitar, pero el penalti ha sido clarísimo. A lo mejor eso me pasa como a mi compañero Durato esta semana, que se ha quedado un poco ciego. No sé, vosotros habéis visto el partido como yo. Creo que en la primera parte ha tenido 3 paradas de mucho mérito, por lo menos, aparte de la jugada del gol. Y en el segundo tiempo creo que Bebeto ha tenido una ocasión a puerta vacía después de una gran parada suya, más luego otros 3 o 4 balones que ha cogido muy bien por alto. Entonces, bueno, a lo mejor es que a Santos no le interesa ver la buena actuación de su portero por despreciar un poco a lo mejor el juego del Deportivo, pero creo que en este caso no se atiene a la verdad.